le hoi than bi ka zaidang ka van chim thla thong pang tha pakhat te van chim ta ka du mi chu atu nai bak ka khan se atu nai te khan atu Argentina khot ni khan min ong thlain kha race warrant ti mi tlai ding a khan tia zung ni khan oran an thau chang le hi khai he thong khan za ko le thlai ko thong kum thong hi le kum thlai ko liao a khan Argentina tia zung a khan tazan dak chuai mi se a chuai tu chu ba Burmese Rohingya Organization UK ni khan tazan dak chuai mi se le ma khai kha vaya zaikan tilai tainak andak phu nan Rohingya ni khan arrest warrant ti mi kha tu tiang andak chu khawlo asanan atu chu ma ka khot I bachai boy ni khan min ong thlain kha zaikan tilai tlai ding khoi kam hun aphak nak po tlai ding ti mi waran kha tu atu nai bak te khan an van chu ale an ma hi ka Rohingya organization UK ni khan atu nai bak statement an van chu ale news atu kha ong lang chot ong lang thua ma te lai le ma hi he first step se kan do thlen nak first step se ma he ra ri lai chu chon adang dang UN le zong in ta zan choi mi ha zong se khawan awan pe thua ma lai e kan do thlen nak he boi pa ni ma kan kalpi ko mai le zaitluk kan nuar lai ma kan rang lai ti mi tu chu kan mani kan chim kholo senain ram chung ram leng atu ban tukin kap ni in kan bom si si achon kan do thlen na khe rian rang ten kan tai kho lai ram chung le jong kan lung rual se ram leng le spota bo jong kan lung ai rual si si achon kan do thlen na khe rian rang ten kan kal kho lai boi pani kan umpi se lo kan do thlen na khe rian rang ten kan tai kho nak ding a hen thla jong chamu si chon kan nei chia kan chowa jong chua u se kan lung dong thrim thrim hla se do thlen nak I thazang adar bikter tu chu zaida si kan ti si achon lung dong thachiat ma kha kha ti nung bik mi se le chu cha achon kan do thlen nak a hen kan thachia thrim thrim hla se mai phong chin ko se ti mi kha be mai thi ti avan chim ta ka du mi si tampi kai lo chawza pakhat aran kho nak ding mo chawza pakhat ni rian atun kho nak dinga abe pi bik mi cho ngun khoi pek ka se thet pek se democracy kan du kan ti federal kan du kan ti tong e mai le ya kan mi phun cha kan ram cha atu ban tu do thlen nak cha e tax ngun khoi kan pek du tong lo a khan chon democracy kan du e federal kan du e ram kan dot e mi phun e kan dot e ti mi kan chim mi kha pak long se le mi phun a do mi ram a do tak tak mi ni chon kan mi phun cha jong a tax kan pek ding se kan ram cha jong a tax kan pek ding se adu Jews Paul ke zau naw lo Israel Paul ke ani ke US anu me dual citizen an nga Israel citizen zongan se US citizen zongan se zu chawza ni tax an ka mi vial te federal tax se state tax se county tax and city tax se chun thilan chok zong tax zai tax pau kha pek di se chuban tuk chun Israel ram zonga khen election u te zonga khen an vakal la wa vathak chun Israel ram ke Hamas e nai na tuk zong akhan hi kai US mi Israel ju mi phun minau tam bi kha an vatlung e ate khan ralan vatu chun zu chawza zong ni khen ju pol khe bom ngai na abena bia ju tlangwal pakhat Israel ram tlung ral tu du si si achun atuan na company ni khan la kha khan pek atua avakal chung kha tharuk tiang kha la khan pek ti se la kai chim du mi cho lai mi zong he USA tampi kan amino thong som li tuk kan lai ti azum se ma vel te ni khen lai tang atu liao kan dong thlen nak cha khen tax khe ngun khoi khe man ten pe khong si la atu kan dong thlen nak ni kan ral kap pol khe lung re thei lo ten kan chiak kho na la vui vai lo ten kan chiak kho na la ani ni ve an nun nak zakhat an tha pe kan ni atu nai yang chim ban tu khan chole wa cho kan dam po se ju te kan kol kho peng lai asena nun nak pakhaten thap ni ka zetik mana kol ok tha ti lo nun nak pakhaten thap ni di achun adi ba le chole wa ti mi cho boi pa ni dam nak kan pe ki rian tuan kho nak tha jang akan pek chung po chu kan tuan kho la chu cha chon atu kan ral kap
kan bom na kan ti mi kan bom mi na se lo kan rian bak se chu kan rian se ma he kan bom na se lo kan rian bak se kan tho ding mi se ze he dai lo kan ti se chun cheu ra cheu khat kri fa bu cheu ra cheu khat kan tho ban tu ken a kan mi phun le kan ram cha an thek hi pe khrim khrim house zu esa chun nan thei ban tu ken IRS a thek kan pe kum khat da voi khat kan fal le zai mo zet thek return kan nga khi thek kan fal mi ke ngun khoi ki kan hlep sual si achun a criminal case in taza choi kho se kum sari chung an check kum sari chung na check file check na file mi ngun khoi na file mi kha adik loaning in mo nai hlep mo document man lo mi mana tu ma kat kat na tu asi si achun ma kha kum sari hu zong akhan an vanin doi la e IRS agent ni khota tazan choi lai khot ni khan oran an vanin na kai khot na kai du lo si achun khot ni oran an thau lai e khot ni palik ni an kan tlai lai ma khan thong thak kho se khatuk khan mi phunaram cha hen US zong ate khan duan se le Donald Trump president avan chang e atulio Elon Musk ni akalpi mi hezeida asikan disi achun Department of Efficiency ti mi khase ma kha kha atu hen dos ante ma he atulio achun alin sabik mi se le mani khan an ma ani an chep bik zeida asikan disi achun zuet chawza ni hen kum khata hen a budget he 4 trillion rang lo se ma 4 trillion rang lo asimi kha ani za lo e 7 trillion 2 trillion extra mo 2 trillion lang mang kha a hlein an man ma khaviel te kha atu Donald Trump ni khan Elon Musk kha chawza budget pina budget fan lo ding khan atu he budget chung long an pan ding khan atu he phaisa atot atlaw mi avai won mi pi ni thek kan pek mi ngun khoi kan pek mi ka fel fai ten chawza ni apan khonak ding a khan an fir mi ning chang lawan pan mi zegen te lai ma vial te kha tu hun check khan check te khan tam tu kan hu man chang le ma an hu mi chunga hen zaida kan ti sia chon hlein ban chim si lo kan ma lai mi he zong kan ban pe tlai cha mo US AIDT mi he la US AID mi chu United States ki Agency of International chai an fan mi khise le US A an te ma chu ma ni hen second te lai ning chang lawin phaisa tam tu andak fan mi kha fu an van pu chua Elon Musk le team pol ni mo le ma zai da si kan ti se chun mi pi ni ngun khoi kan pek ni he ning chang ten chawza ni funding se adu nak po wa funding se lo ma kha kha a hlein mi pi ni kan fan mi chawza hi chu si kho si si a chun second te la chawza ni terrorist kut te na chu si lo wa chun an ma Democrat Party ni an policy kalpi nak cha su si lo si le Republican Party ni president le si chun Republican agenda policy a hlo thin nak cha khaban tu a khan funding se lo chawza phaisa kha party pakhat cha funding se lo ram le mi phun cha ram cha long long khan funding mi se asinan ma ban tuk pol kha Elon Musk le phoi pol en van check tek azai da chang kan di si chun terrorist Hamas pol sin man 50 million a phan ti se chun Hamas roi du pol Gaza in na hotel khan 50 million reng lo zong kan an fan ti se lema Hamas pol terrorist pol Hamas sorry Gaza mi Hamas pol cha thum shima hen khondam ka 50 million tiang an pek na ti khase ma pol khan ban hu chun zegan tilai atu ka hin man thak ka banin pia na lai ma hin ni zan akhan news ka chok mi se ma te hinam ban pu khodek ma lang lo te lang ko okay terrorist se ma pol kha USA ni funding an dak tu e zegan tela siang kai dinga ka hin an dak au e Colorado state a siang an dak kai ter siang an kai ter tu khan zegan tela
vaya jihad alu te ma te khan zegan tilai a college tuition fee bial te university a kainak bial te zong kha USA ni khan an rak mu le chu chun zeida omri kan ti si a chun an ma democrat pol ni khen sabia rama khen transgender pol funding a khen mo nuin pa I thleng mi pa nu I thleng mi pol cha khen 1.5 million kan man ti se chu chun zeida omri kan ti si a chun million 47 million thousand kha zaida Colombia rama khen nuin pa thlennak pa nu thlennak itu anak kisegan tilai kisegan tilai ki operation kan tilama khoi sai nak akhin an panti se chu chun zaida umri kan ti si a chon kahin atam bai sei USA ni hen an ma democrat pol agenda an policy a hlo thin kho nak ding akhen media pol jong ke aisa tam tu dak pek na le atu US nan thai ko la politiku ti mi news ke politik kong long te atial mi pol ke kum khata zeida dan pek ta kan ti si achon ting som riat bak do kum khata an dak pek na cho ma long selo ki AP trin thana ti mi ke associate press ti mi jong ke friends second tilai zung adir mi pol ke ma jong ke a million an pek na chun writer trin pol jong ke a million an pek na chun New York Times jong an pek chun BBC kan ti mi ke 500 million an pek kum khada chun ma ti khan an dak pek na le kha media pol ke republican that lo nak le second tilai agenda le ki ve ma long te kan dak chim le kan ma chiu song kan dak khuru har chu zeruang da BBC te na AP te na New York Times te na mo writer te na zeruang da ma tu ken Donald Trump huat nak le Republican poll conservative poll huat nak zai tu kun da zai tin da news ki pa han ni cherte an chim ko ha ti mi kha an van zau ti ka chun Biden chau za ni tam tuk phai sarak pek ko na ma ban tuk kha mi pi ni tax kan pek ni kha an ma party miak nak le mit mai hu nak ding khan tam tuk rak phot na ma vel de jong kan ban pu mi se le USA hen fee ma ti mi ome fee ma ti mi cho Federal Emergency Management Agency di khasile fee ma ni chun zuwa dram chung ni a zekan tilai thi chia ruang ama tilian ruang ama meikang ruang ama pakhat khat disaster pui chim nak ruang khen chawza ni manding mi budget an chia mi se kha budget kha Biden chawza ni a transfer ria mang zai da man kan ti si achun New York khen illegal product lut mi por ke hotel la san piak na 50 million in hotel jong a san piak na chuchun zaida American ti si achun ki Wuhan mo coronavirus ar ki thok nak tuluk rami Wuhan leb akhan coronavirus alik e ma kha virus an daksar mi alik ruang kan volai chung public covid kan daksi nak si chumo ma kha Donald Trump ni kan ma hi coronavirus si tuluk ni asar mi si Chinese virus asi leb I azut mi city kharak chimpeng asinain andak du lo ma kha andak du lo e Dr. Fauci NIH director Dr. Fauci zong ni kan arak pom lo la andak boy zai da arak chang kan ti si chun WHO ti ang andak boy WHO ni kan China chim mi kha pa la ken ai thok pa lak va te ai thok mi se lep ki se kan tilai coronavirus answer nak lep I alik mi sila mo azut mi sila ti kha an ti peng la tu ti ang zo Donald Trump ki WHO ko nak ka China ni adu pa ukhen a control ko ro akhen WHO ye chu anak se ma khe ban duk te na jong khe kan thei haw ma kha lep virus an ser nak san tat nak ding akhen zu et chau za ni khen ma kha phaisa khan transfer e zai za dan fan ti si achun 40 million hen dak phek ti se 40 million mo le ka chin du mi cho kan ma akan that tu ding cha khan virus cha khan tuluk kha second la virus sernak ding akan 40 million an dak pe le khaban tuk te na jong khatam pian pu mi se chu chun chulong silawin Usama bin Laden terrorist ai rak pe tlai mi Al Qaeda ai rak pe tlai mi pol
ra thang pol kha USA ni 10 million rang da on dak pek na leti khan le hi kan chima chuna tampi khi Colombia tin ha chun Guatemala tin ha khen second ti lai nu in pai thlan nak pan nu thlan nak ti ban tu ka khen phaisa kha a million an rak pan le kai chim dum je da si kan ti sia chun lai tlanga USA pol ni hen tampi bom nak aphan chun Thailand ram ria se chun Malaysia se ko ram jong se thil tha tam pian tu ko na in thil tha tam lo pi an tu mi ruanga khan ma kha pol vel te kha avan tur suan di la ka chim mi chon ban fiang ko lai da la ka chim du mi cho chauza ni sina ngun khoi tha te kan pek mi kha chauza ni mo Biden chauza ni tha tian dak pang lo an dak pan lo ruanga khan atu chon chak te ka khan ma vial te khan mu thil tha lo an tu men mu te ka khan aza pi te khan an khar di ni suom kwa chung ka an zau than lai e ma he chu pek tlak semi ma he chu phot tlak sakau a chauding sakau a tin chauding sakau an ti mi long ka tha ten an pek than tha lai ti se le atua hen USA agency kha atu cho Marco Rubio nai ngan chaji wanji ti ramdang wanji Marco Rubio ni khan atlai chang e Marco Rubio ne chim mi cho USA ni kan bom mi na he thi nak nun nak ko nga pakat man kan phiat mi lo tha te na kal ko asina bel ten ni som kwa chung thathum chung he tha ten reviews kan tu athan lai e kan pek than ko la ti kha kan hung le jong khan Marco Rubio ni khan press conference khan aban chim mi se le chu cha chon lai lai bom nak jong he phan tok ding lo pai le achun ma he tha te an check tu achun akal than ko ding mi se ko ti mi te kha ban chim tan u si lo chu kho chun her mi ningin kan ban pe than te lai kalung chung ni umi zai da si ka ti si achun rak nau ning lo ti mi khamo mi nau rak sve ning lo CDF ama CNF han chun kalut ve hrim na ti kha veya kalung chung bak ko chu kan in le kan lo an khang ni te na chun kan ral kap te na an mit cho mi te na kubul kebul te te mo kan ma ban tukin ramdang zong ara khove mi student visa zong ra kho mi film nak chong lew mi chathiam mi minau te mo second de la ru chan nak tam pi nei min se zai po atu khoding mi dir punan se senan ma vial te kal ta pe mi phun chai ani pek chat mi ka zau chon than tlang zai tlukin da bom an ser mi te na kan zau chun an thi an lo te ki an avoiding te na kan van mu chun an fal pathum na an nei an fal pathum ning te nai te na kan van mu te ka khen lung thin kya ke koi tak ko le ka ti mi chu minau chu rak se vening lo kalut ko ka ti mi ka e chu ka ru chan khi second te la ka lung chunga chok bak mi se le ma khi video kan van zau thong khin ke mi thin long ke atharin avan kan hlau than le ma ban tuk video te kha asi kho achun kum khat avoi khat tal te ki chu kan pia peng lang mang ta se lo te kan ma zong ni khin amun mi ban tuk khin second te la kan feel kho le ma khe minau kan fal minau te zong ni khin mirang chai saran dhanan ban thu ti ka khen kan fal minau te zong ni khin an thai kho ngai le minau cha hrim a khin arak tha tuk ti mi te kha ban chim ta ka du chon ngun khuai pek na kong chu tuan deuh ka chim ban tuk khan US mi ni khin kan ni na cho 20% rong bak do ngun khuai kan la kha chungi 20% bak do tu he US chawza he mo federal tax kan pek chu mo state tax kan pek chu mo county tax umri chu mo chu kho chon city tax zong umri cho chon property tax zong umri chu mo chu chon thil kan chok mi vial te zong khe tax pek lo win thil kan cho bak lo chu le atui kan tho mi te na he cho be USA tax kan pek mi se na compare a chon arak tom tuk mi khirak se arak tom tuk mi rak se le chu cha chon tuan deuh ka chim ban tuk khan Israel mi zong dual citizen an se asena belten Israel ram cha zonga tax an pek US cha zonga tax an pek her sia chon Israel raman kal ralan tu thiam US ram zonga ka han ral kap an si thiam chu apati in le khaban tuk dir pun chen dir le chun tax zong kan pek haw khoi karam pau wa pha nu si lo
zekan tilai kan naw zekan tilai kan lai shit ten nak kan ram long ki do kan ram tak tu si cho hi ka chu kan pem nak ram si cho kan pem nak ram long si cho kan in si kan lo cho hi ka hi cho khi zekan tilai mi pem chu mi pem kan si ko we kan thin lung he kan pum chu ka na kan thin lung chu kan ram cho kan in le lo khi kan zai kan tilai physical chun kan na khen khi kan thin lung kan tharau chu kan rama peng zai tak pa na khen kan mang na hin zu sa hin kum kul der mang kum change mang kaman po han kan ram kum peng zu sa hin kaman kho bak lo ma thuk kan ram ke khitun ka du atu kan ram he minong thanin rak vai tha sel atu kan ram khen tuni kan rami umi pakhat khat thil tu akhe kai tim chang cho le than tlang zong in le lo de zong kan sak chmo le than tlang khin kum lai pakhat khat tu lai kan ram ser siam nak cha khen pan hi khat te khe zekan te lai tlak ro zekan te lai tlak ro tlak ro tlang pakhat te tal ke se khove la ti mi long thin te khe krak nei bak ve asinan atu chu kan ram sining ni ai thlan di te ka khen asinan ro chan nak kan nei peng thil dik le thil thalo chu an pai peng adong nak a chun thil tha ni khan atei peng thil thalo ni na sam thok a chun atei asinan thil dik thil man ti mi he zai tik pan asung kho bal dong nak a chun thil dik thil man atei peng chu za chun kan lung dong tha se kan ram cha hen khoi ka kan phak po zong an kan thin lung kan ram peng se zong her cho zong her cho zai cha ti a chun kan ram khe pu parau se kan pi kan pu na ni ai kan ro tak mi se le lai tlang akhin kol mi phun ki zai zat padum na se mo an ram se kholo zai cha ti chan pu parau ti mi cho kan nu kan pan en kan ro mi si cho lai tlang ei minung pakhat atan zonga lai tlang ke at kha atang mi lai mi pai ni a chau ding mi ram se mi phun dang an chau kholo zai cha ti pu parau si cho chok kho mi jong chlo le chu cha chun kan thin lung he be pi chem thin lung be pi chem kan thin lung ni khen ram dot nak thin lung anei po si a chon sian nak thin lung jong chu chon zekan tilai anit nak khan nak thin lung jong khen nei se la abe pi bik mi chu ram dot nak thin lung kha ngei kha be pi le chu cha chun atu jong khiza ula yang ni khana cheme kum nga chung te na kum li chung ti ok tuk te na an tuan kho chang mi khi cho zai thuk da ram dot tik alang tok chang cho ram do se sai lo mi cho a thama akum mo an zam diam ko cho an phei ko chu ban tuk chun kan ma ram le mi jong he phaisa tho mi jong he akum khat nak tho foi men la akum hi nak tho foi men la asenain mi phun la ram do mi ni chun akum li nak jong an tho la akum nga nak jong an tho la an chan chung an tho pen kholai le chu cha chun zekan tilai thil tha ti mi he kan ta de ya chun chui te na jong ke zai tuk kan ta da chun ke atleu chin lang mang ko cho le nam te na jong ke kan ta po na har chin lang mang chu mo le khe ban tuk khen zekan tilai mi phun dot na kan ti mi he ram chal mi phun cha chun abe pi chem se ko ti mi kha ban chim ka du le us ni khen zekan tilai lai ba ngai mi kha 36.2 trillion se le ma ze ruang da lai ba nei kan ti si si a chon tuan de kan chim bang tu khan a khe ze kan te lai abad phaisa chawza ni kum khat chunga ma kan pan la ma kan pan lan ti mi kha an chia mi kha azat lo te ka khat a hlain ze kan la 2 trillion ka kai chin lang mang kai chin lang mang le kha te ka khan leibak asang chin lang mang la zeida kan ti si achun zu et chawza ni khen bon ti mi khe tua bon kan ti lai chete ma kha bon kha an zuar la hi bon he mirum po jong ni tampian chok chu chun china te na jong china sin jong a hen leiba he ati je jun ka ban thelo le te china ramdang achun china sin hin leiba tam chem anei la ti khazuk ning ati je khan chun zeizat ti khachuk senain chawza ni khen bon kha sare kha bon kha mirum pol sen ha se chun ramdang million na pol le ve pol kha te khan azor na le kha ro khen khi achim du mi chu budget ning de khen zekan tilai abana bia bill clinton chan liwa khan chun sa plus kan phani leiba pakhat man kan dak nei lo chu mo sipoji tha asenan bill clinton
ni khan azaida arak pal kan ti si achun tuluk kha World Trade Organization akhan arak luter le World Trade Organization in China aban lutek akhan US market ka sho di le chimdu mi cho China ni khan US akhan thil tam tuk alu piri US thil kha acho du ti lo China ne achok mi kha chim tak lo se chun thek tam pi ka utek akhan US thil kha China ai zor kholo chu chun China zong ni khan acho du lo ma rong akhan tu tan zong khe tu Trump ni tariff ati thek tam ti ka unak na khe zeda asikan ti si achon ramdang ni hen zuet long a hen thil kwat andu asina zuet thil ri kha US ni akwat ve te ka khan thek tam tuk alak tek na khan an chok khoti lo ramdang mi ni le kha te ka hauda ai sung te chun US kha ai sung le kha ro kan Donald Trump ni hin thek tam pi ka kau lai e thek ka kau mi hin US chawza he budget ai belen la budget ai belen pina hen second ti lai chawza I aman ding mi ka phet lai e mai le achun ke second ti lai US lei ba nei lo ding khin kalpi kha ai tip mi se le atui Elon Musk ni chimning si achun atui paisa thlo tlaw mi he an phi thlo ma ni khata hen 6 billion kan save ate Elon Musk ni mo atui an tu mi he those ni atu mi he ni khata hen 6 billion an save thlo ma tu he le atu ning te kal si achun Elon Musk ni chimning achun atu ning te kan kal kho si achun 2026 a khen US ni budget athak ning ten mo atu budget an thak mi he 4 trillion 4.4 trillion rang lo de se ma kha 4 trillion long khe pan kho ding khin budget he ai balance ding khin kan thak kho la di kha chim le chu cha chon atu ning ten Elon Musk te ni an kalpi ningi chawza ni kan zu chawza ni khen thate ape zu kho si si chon 2026 a hen ai balance lai 26 27 28 a khin chun tampi van balance ai balance lang mo kho sun leiba kha atui leiba US ni leiba acham ni ke alaiba na khen interest ke tam de uti si chu Elon Musk chim nang achun ma kha interest ke je de basinga mo 13 trillion ti ban tuk se chim la ka pa sual dak ma kha city se tu long te mo le chu cha chun atu ten hi chu zaitin pan se khauti lo atui 36 trillion 40 trillion kan phak si achun US bankruptcy to khauti si chu bankruptcy ti mi chu zaipat nei lawi tak ni ke phaisa zaipat nei lo achauza apur ko la chu ma kha bankruptcy ti se le ma kha zu achauza athon kho ve na kan China ka compete to adu le China compete to adu te ka khen atu benabia China ni khen Max School le Canada khen factory tampi achia chu chon zegan te lai China chu nan thei ban tu khen ala utama tiang khen Max School le Canada avan rat pin tha chu an ma Max School le Canada khrian a pelem tha lo le dikhin avan lu pin tha le US ni Max School le Canada chu subsidize tu na subsidize tu Canada ke kum khata 150 to 200 billion subsidize tu Max School jong thiam subsidize tu chu zai chati a chun in ram in pan si cha mo le ram in pan si cha khan ma kha China ni khan advantage elak e Max School arak rat direct i China ni US thila kuat si achon thek tampi pe khaw chu mo asinain Max School le Canada ra ma khan factory le wera how tampi avaser te ka khen Max School le Canada ni an van lu pi te ka khen an ni chu subsidize rak nga le thek khatom ten apek ta chu zu chawza ni kha kha Trump ni du ti lo ramdang company pau inan lu ter mi pau cho thek ka 25% Canada zong 25% Mexico zong 25% China 20% mo ma vel ti kha ka la ti se ka ma kha ka lo ma khan US thil ri khan chok ve lai an chok lo si si achon ma kha thun khoi kha akai thlo ma lai le khati ti lo nga khen US cha khen amia kum chulo achon US ke a minus pen trade vulai chung trade to ta khen a minus pen je cha ti achon ramdangin thilri alut snan zuet thilrian an chok ti lo chu ai minus chu le than leo covid thana khan Donald Trump ni khen Xi Jinping ke trade deal to e tuluk ni khen atui US ni farmer product mo meat cho sa te na chun chung te na chu chun aki ma ki pol ke du lo zong a khen kum khata 60 billion reng lo achok ter na
le ma ni khen farmer ke USE farmer pol ke tampi abom na ti se le chu cha chun ke second ti lai phai le achun ki zo za kan budget ai balance si achun zuet paisa jong ke thong than lai thil man jong ke avan tum than lai chu chun ke je si akhan chun zuet ki dollar kha thong lai zuet dollar athon pok akhan chun ke China kha khom pit tu kho lai aben bia China ni khen 20 40 45 50 akhen tuluk ni khen US ke superpower sinak alak sual si achun ke second ti lai zuet cha khan ti nung tuk mi se China ni ken atu China ni ken vulai chung pumpuluk ken ke project biar te ke tampi atu lui mai chumo atu ki second tila atu Panama tu miang te na ken an mani contract an lak cho le nan thai ban tu kan na kan Donald Trump ni kan makuru biau ka tha e nan contract ke ngoi te ru ate atu Panama ni kan China he contract atu ami Belt and Road Initiative ti mi ke tu ading mi kha ma bial te jong ka sho chun Panama tu miang kha US tin bo pakhat ki aphiat si achon 1 million sorry 2 million ti suru ka ti kapal sol dak ma 2 million lang mang ke do tin bo pakhat akhunin ka chu Panama ni ma jong kha Donald Trump ni na thum haude na thum lo si achon Panama tu miang kan lak la ti chu e cha de Panama tu miang chu nan thei ban tukin US ni veya andak phau mi se minung thong som thum le thong riat nun nak pe ken Panama tu miang kan dak phau mi se chu le ma vial te jong khe Donald Trump ne thei di la trivial te jong ki chun chuban tuk chun Canada te na jong Mexico te na jong ke jong se chun ke fentanyl mo se chau te pol marijuana ti ban tuk se thalo mi chun drug pun kan lu pi te ka khen ma ni khen US an kum khada khen minung ating lang mang na kan tha cho ma vial te ruang akhen atui ki an dei mi ke se chun illegal ki tam pian lut illegal zong akhen mi tha zong an ban tu kin mi thalo kan dak tam tu khoi mi thalo ruanga khin mi tha mi khe an nit na khoi cho khaban tu khase atu refugee dia phi mi na zong khe Biden chau za ni minung tam tuk second tilai mi that bal mi bak to ko minung thong thai thum alu ter na chumo ma ruanga khen American mi pi an thin hung tuk cho thek ape mi an thin hung tuk zai cha ti achun illegal minung 10 to 20 million an lu te ka khen an falvial te khe siang an kai na ka free kai tiran how chun health insurance pe kan how free pe din how chun food stamp an pe ri na chumo chun snap ti mi khe siang ini low income semi pol ke snap ke tharen adang te an pe ri na le ma khe store veya door ki pa khen grocery store a khen thil chok na ka paisan pe ri na chumo ma vial te khe kum khana khen billion at azan do zuat chawza ni khen apek chumo le ma ruanga khen ki zuat chawza leiba ke kan cham kho na zaw nak ding achun ma vel de ka van phi ni ke se Biden thil tu mi ruanga khen affect akan tu ai lai mi zong akan affect akan tu refugee vel te zong affect tu bom nak vel te zong affect tu le chu cha achun ma khe ni som ko chungan zaw lai ni som ko hu akhen zeban tukin da thil rat ti lai ti mi te kha avan rat ti lai ni zana khan Donald Trump le Putin kha nazi pakhat le cheu chung bian ruwa e maral hekan dei ter la ti mi kha kap ni lung tlin na an nei chon President Putin achon kho khan Zelensky zong kha chon than Zelensky zong ne khan ral dei kha du chon Putin zong ni adu asinain pakhat bel ti ummi zeida asiti achun zeiban tuk in da dei nak an sar la ti mi khamo ma kha abe pi ngai mi se le atu he German ram Munich ta hen avoi khat nak ani tong lai US in Marco Rubio Vice President JD Van le Marco Rubio le chun National Security Advisor Mark Wolf chu kho chun adang pakhat kha vai se Steven Wolf tisakalum an min kha van har ngai te Steven kha kan lai an mani kan throi na lai e ma kha Russia lai palai chon ke Ukraine lai palai kha Munich aton nak nei la ma khan hu khan Donald Trump le Putin le Zelensky kha Saudi Arabia arama khen paizak chunga khen ton nak nei la atu Donald Trump he khol tong lai le paizak chunga khen Saudi Arabia arama ton
ton nak an nei lai le dei nak sar hen du le Donald Trump eti mi cho Ukraine le Russia he kap ti in athi mi he million pakhat rang lawan sa chang ti sira ka phi mo Ukraine le Russia le ka mi kap ti athi mi mo ting rang lawan thi chang ti se an ral kap long te chu cha chun ma he Russia zong ni hin tei kho ding se lo Ukraine zong ni hin Russia tei kho ding se lo le khatika khan ralan tho peng si sia chun vulai chong a thil man a kai peng lai ralan tho peng si sia chun vulai chong si poji khe atom ne atam ne in phek atwa zuru pram jong khe zu khring ra rong ken investment tu anak te na si poji tu anak te na mo phaisa ba phum ding te na khe tam tu impact avatu cho chun atu case le jinan vial te mo jong khe impact avatu aviar chun zegan te lai atu middle east pol vial te trai an tu mi vel te jong ki impact ava tu avia chu cha chun ral chu tho chang tu sia chun Russia ni tai jong Russia jong sung thiam Ukraine ni tai jong Ukraine ka asung thiam le zai da arak chang kan ti sia chun Obama chan liawa khan Russia ni khin Crimea khe atang Crimea ka lak bak chumo chun hu Biden hong chok le atu chu kho chun Donald Trump arak se le Donald Trump liawa khan zai man te khan Russia chol ti lo asinan Biden makha hong kai Afghanistan ni US ral kap zo che tu ki an chua ka hu te ka kan Putin ni kan makha advantage alak riang mang le atu Ukraine chu anam than chu mu le Biden Democrat Obama Democrat president pani an tuan chung baka Russia ni advantage alak chu mu le chu cha chun atu tan chu Donald Trump ni ti ko Russia zong dei nak na ser haw dei nak na ser lo si achun atu nakin sanction fak de win kan tu ala ti ko chu chun Zelensky zong ati mi chu dei nak na ser haw US ni 200 billion deng mang mo atu official en chim deng achun US ni Ukraine paisa abom mi 170 billion sa chang sar 170 billion reng lo kanin bom na nain ral na tai lo ti se ko zerwang da US ni ma zet paisa kanin bom na e ral na tai phone lo zerwang da Europe izu pol mo European Union pol ni hin kan ma zuet tar chiu tal chon tho ve ding ti si paisa kha jen tho ve lo ti ka se ko US ni ma zet kan tho chang nan zai man kan cha that nem nak lo ti se ko chu le atu Ukraine a khen real art ti mi real art ti mi kha chuak ti se the real art chu nan thei ban tu kan van long ser nak atu e electric motor battery pol an ser nak atu cell phone te pol an ser nak an pan mi se real art chu aman fak tak mi se le China ni khen vulai chung ka tam de ze kwat ke chu China ne tlai di contract atlai di e China ni khen a control di chu atu battery de na mo khatika khen Donald Trump ne ti mi chu pakhat bel te umate Ukraine ni real art he US cho nak nol kan peu cho nak nol nan kan pek long si lem pai le kan bok na la cho nak nol nan kan pek lo si si chon dei nak nan ser haw ti ka se ko le zai tiang da keep and take mo Ukraine ni zai luk da so la Russia ni te zai luk da so la ti mi kha chu chimok thari lo asinain thaji nga hen veya Germany ram Munich Russia le Ukraine le atu vice president le Marco Rubio ni khan ton nak an nei ta la zai ban tuk step da an lak la ti mi kha chu thaji nga ban fiang da la asinain ko mi chu Russia jong ni ral tuk he ral tuk peng he adu ve ti lem lo a chei ngai ve saradu kau chun Ukraine zong ni hin Russia PK atei kho nak ding ka sulam lo chumu chu cha chun Donald Trump ni hin dei nak asar kho theulai ti he au pau nen zum le tu chun zong kha India Prime Minister ve Modi kha rak ra Modi zong ne chim mi chu Russia zong ni hin dei nak saradu ko ama kha kan hnung tha khan Russia le Ukraine ka batong mi se le ni tu chuna khan hoi hawa khan Trump he ne tong le Modi ne chim mi chu Russia zong ni dei nak saradu chun Ukraine zong ni dei nak saradu e President Donald Trump ni initiative alak mi he ka thau khan ti kha chim le chu cha chun Donald Trump ni hin Ukraine le Russia he ceasefire avan tu atar na la e kha tu khen dei nak zong asar kho mai se dei nak na asar kho tak tak se khan chun Donald Trump ke Nobel Peace Prize ban pek kho pe aphu te lai ti mi kha tu liao media an ban chim chim mi se
kha US leiba ko nga khan tu kha tha den research ka van tu atha ne US leiba kan nei mi hen ram chung leiba le ram leng leiba ti khan umite ram chung leiba hen tu US mi pau ni chun social security phaisa kan tho mi khe phaisa thachia te social security phaisa kan chia mi khe ma khitam big US ni US chawza ni ai choi mi se ram chungin mo chu kho chun investor poll chun ni khan bond khan chok chun pan hi nak chu ramdang mi se ramdang mi a choi atam big mi he Japan rak se 1.1 trillion he Japan sinin US ni ai choi mai atam big se chun pan hi nak he China se ani cho 1 trillion atling lo billion zasari le som sari le peruk 0.5 se le ma hi cho Elon Musk le Mark Zuckerberg nei mi ai z trong se chon apathum na gilei ba kan nei mi he United Kingdom sin se billion in zaruk le som kwal se chon Luxembourg hin US ni phaisa choi mi he billion zathum le som sari le pathum se chon Canada I phaisa choi mi he billion zathum le kul riat se ma kharam dang sin US ni phaisa atlang tlang I a choi mi se le tuan de ka chimban tu kan US mirum poll sin le investor poll chun zegen te lai a thlai bikin US social security ke kan pek mi khe a chawza budget chung mi se lo le ma khi phaisa khe US chawza ni khen ai choi le ma khatam bik ai choi mi se le te kan US leiba kha leiba kan nei mi kha trillion 36.2 trillion ka phak mi se chon pakhatte amak ngai ti ban chim ta ka du mi cho beini khan atu Elon Musk te ni those ni khan an va pu chu mi pakhat amak ngai ka ti mi zeida si kan ti si a chon atu chawza arian tuan vial te pension an lak an sok nak le an pension cha ok vial te document vial te an chi anak he atu veya henarak Pennsylvania Pennsylvania khen umi ma chu chu zekan ti tlang panga khin lungkhur pi khen dak an cho e ma chu pe zan hi le pe som ru ka thuk mi a khen zungan ser lama khi ama chunga chun lung zungan ser e fal la cha ok vial ti kan chi di na ti se le ma chungi a chawza wan than he minung za sarian se ti si cho minung za sarian se le thakata hin pension lak ai tim mi minung thong hra peng se ti si cho le minung za san ni an tuan ma lung kwa khan le employee chawza employee za san ni an tuan ti se le ma ka Elon Musk ne an pu le ma chu khru han ngai se ka ti ka chim du nak cho ma minung za sari ni tuan ding mi khe computer khin tuan a chu minung pasha rong ni tuan kho ding se ti se ma chu vulai chunga ma ban tu pension lak nak levei nak kong internet website a khen chia di si chang cho US san kan dak tlai lang nak be ra pension la mi pol to ko lung ku azungan sar le minung za sari ni an ran di si cho khaban tuk na kha ase kholo tuk mi ti se Elon Musk te na ni chun minung pokwa thani tuan coding mi se online in ma chu hard copy ba kan le chia e an paper hand vai he ma lung ko chunga chun zunga an rian 20 se le ma khan hu nan du sia chun Department of Government Efficiency ti mi ke Twitter khen vakal tel wa za manu ma kha an tar ko lai ma kha an zung pile in pile an cha ok la an fal polan chia bi zong kan muk lai vulai chunga ma ban tu kum ti lo ti se khoi karam pau ni khan pension an lak lan ve mi kha online en tu di chang chu mo le asinan US ke san kan dak kai lo ning ke ma dir pun kan phan ma kha tu Elon Musk te ni batak te an van chu atu long mi pi zong ni kan thai le zegan ti lai ki US te na US chawza he amak tuk lai ti kan dak ru mi te na ki arak selo ma vial te zong ke Elon Musk te pon in thlen du computer system mo IT system in le ma khi amak ngai ka ban ti mi se le kai thim dum je si kan ti si a chon vulai chung zai tuk athang chau kan dak ti mi na athin kan dak ti mi ram na zong le achung lei sining an van thlai
kan van hu ne a chon corruption te narak tam ning mo a zegen tilai khi zegen lap pe lap zu hu ti mi ai muar te narak tam ning thil si lo ning rian an dak tuan ning ni zan ti ni an hu mi zonga khan zaida umri ti si achun USA e rian tuan tu pa US a chawza minung se chawza rian tuan mi se asanan ama atin chawza bom nak kha zu vea depart kisagan tila DEI program kan USA alut ma kha USA atlai tu US pa kha ma pa ni khan phai la kha zeda ai kan ti si achun kum khada dollar tinga la kharak ai ti si chu ma khan mu chu an hu la zeida achang kan ti si achun president la kha ting thum si chu mo president la kha na kan to ko achau za wan than so la kha ba kama den tingar ka pe chu ma ban tuk na khan va pu le ti khan ki achung len corruption karak tam tuk le lai mi zong hi ti dau then nak cha million 12 million project arak ume paisa 12 million project yang kan dak pu kho le nan paisa chiam kan paisa chiam arak tel asinan atu tiang nin di tiang avai vun mi kan pu ti ka hen cha po betak ken Elon Musk ni kan atuen wholesale veya zar khat chunga kan apu kho tuk ding mi si cho le atu i chawza ni paisa an non nok mi le zekan tila an fir mi le ke ka khatin ka khat adang an thial mi vial te ka atu Elon Musk te ni an check na zar ni long sri cho zar ni chunga tam tu kon hlai chang le atu an pu mi more than 600 billion se 600 billion se le Elon Musk chimning se chon tugum chunga hen 1.5 trillion kan hu khola ti cho Elon Musk ne a chawza ni ning chang lo phaisa man mi mo le chu cha chun kan ma lai mi zong he do than nak zong a hen ma ban tuk din fel lo nak mi hi chu ngai chiang ngai se le chu cha chun ma le zonga phaisa kan up te ka hen kan do than nak se na an ma kut ba ka apha mi se na hen phaisa he tho se lo tha ngati mi te kha dong nak aban chim ta ka du mi se tu zana kan ngai tu na za pi ti chung alunglom nak tampi ka nei tha kan sak piak tu se chun ka hen kan ral ka kan tel pi tu yang chung alunglom nak tampi ka nei tu zan man tu kun nan ma he beru anak chan tha ka nei mi zong he ka cha hen nan sin hin chon ding tampi ka nei kai lom tuk ti mi ka ban chim ta ka du chun ram chung ram leng in akan zau tu nan za pi chung alunglom nak tampi ka nei boy pani nan nak chiawa inum pin ha se dam nak thu chua in pe ha se lo dam te kan si chun kan ma zong koram le zong khan in tlon kan in du kong tha boy pani chan tha kan pe se ti mi kha dong nak ban chim ta ka du mi se nan di lak boy pani thu chu in pe ha se kalom tuk sing shen